Asante. Namna tunavyosema wasiotii sawa vile wanavyotii, wote kila mara tunapataka mateso, na wote kila mara tunapitia venye tunapitia. Lakini nataka nikuambie, mbona utaamua uteseke ambayo utateseka double hapa duniani na kisha wakati utafariki? Amua ndugu mpendwa ukamfuate Kristo. Amua ndugu mpendwa ukamrudilie Mungu, kwa sababu yeye pekee ndiye Mungu wako ambaye anaweza kukuokoa, ambaye alikuja kukuokoa. Rudilia Kristo, paske ni Kristo pekee mwenye kuleta upatanisho na Mungu. Ni Kristo pekee ambaye alijitoa juu yako na juu yangu kusudi tupate kupatanishwa na Mungu. Sio kwa nguvu yako, sio kwa nguvu yangu, lakini ni kwa nguvu ya Kristo. Kwa ushindi wake sisi tumeshinda, kwa kupigwa kwake sisi tunapona. Tumrudilie Mungu, itakuwa mambo makubwa sana katika maisha yetu. Defua namna tunavyosema, wanaoamini wanateseka na wasioamini vile wanateseka. Sasa kubali uteseke wakati unakuwa ndani ya Kristo, kwa sababu unaamini hii ni ya muda tu, na kisha utafanya nini? Utaokolewa, ambaye ni ya milele na milele. Ndugu mpendwa, tumrudilie Mungu. Ndugu mpendwa, tujitambue, turudilie Mungu, itakuwa mambo makubwa sana. Defua watu tunawazaka kesie peke tunaweza kukontrole, usadi tunaweza kushimamia maisha yetu wenyewe. Kumbe maisha yetu hatuwezi kuyashimamia wenyewe, lakini maisha yetu anayeyashimamia ni Mungu. Maisha yetu anayeyaongoza ni Mungu. Mungu akasema sasa wewe yako inaisha na inaweziisha. Akasema sasa uendelee kuishi na utaendelea kuishi paske ni yeye ambaye ana uwezo juu ya maisha yako. Ndugu mpendwa, mrudilie Mungu. Ndugu mpendwa, turudilie Mungu. Usiwaze wewe pekee utaweza kujere maisha yako. Usiwaze wewe pekee utaweza kufanya juu upate kuishi, lakini atakayefanya juu ishi ni Mungu. Ndugu mpendwa, rudilia Mungu. Ndugu mpendwa, rudilia Mungu. Kwa sababu ninakusihi kwa neema, rudilia Mungu. Paske ni Mungu anakupenda na Mungu anatamani ufanye nini? Umrudilie Mungu, itakuwa ya maana sana. Sikuwa watu wenye kugaspie maisha yetu ndani ya mambo ambayo hayastahili. Sawa yule mwana mpotevu alienda akagaspie franga, akagaspie mambo mbalimbali. Na wewe saa zingine unagaspie